Yes, nongeye kubasuza nshuti bakunze bacu modema gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho uko bukeye nuko bwije aho yagiye atandukanye. Nizere ko umeze neza cyane, ibintu hari amahoro, watangiye uyu wa mbere umeze neza cyane, weekend yaje kuba yagenda fresh cyane. Namakuru rero y'imikino agezweho arimo kugenda avugwa hariya mu ikipe ya APR. Mbibutsa ko ubu transfer mu ikipe agiye atandukanye, haba ku mugabane w'Iburayi ndetse no muri Afurika hose, ikintu kiri kugenda kivugwaho na transfer y'abakinnyi ndetse n'abatoza bari kugenda bahinduranya ama ekipe agiye atandukanye. No mu Rwanda rero zandani ziriyo abatoza bagiye batandukanye, bari kugenda bavuga mu ma ekipe ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye, bari kugenda bahinduranya ama ekipe umunsi kundi. Mbibutsa ko umukanya gato mbabwire iyi nkuru igeze muri Resport, uko mbibutsa ko umutoza Fami Rotif wamukora we yarangije gusinya mu ikipe ya Resport. Ibintu byarangiye byo nimwirirwe mwibaza ngo ku mutoza wa Resport uraza kugarukaho ninde, usibye ni Fami Rotif niwe warangije kuba wasinya. Uyu munsi tugiye koreta mu ikipe ya APR, by'umwihariko tugiye kurebera amatransferi arimo kugenda avugwa y'abakinnyi ndetse n'abatoza barimo kugenda bagarukaho mu ikipe ya APR FC. Reka mbabwire breaking news igezweho rero muri APR. APR ikeneye abakinnyi bagera kuri batatu izinjizamo obasha, ariko ikintu kiri kugenda kigarukaho cyane cyane ni ukuvuga ngo niba APR izinjiza abakinnyi bagera kuri batatu cyangwa bane. Andi makuru arimo kuva ariya ku musozi wa Sharongi aravuga ko muri APR mu minsi mike haraza kuvugwamo umweyo, hari abakinnyi baraza kwirukanwa cyangwa se baraza gusohoka nk'abakinnyi barangije amasezerano bayankaba Tadio Rwanga. Abo ngabo bo ntago baraza kubongerera amasezerano, niyo makuru arimo kugenda ava hariya mu ikipe ya APR. Ubwo abakinnyi bari gusoza amasezerano by'umwihariko batajya mu kibuga cyangwa se batatanze umusaruro muri Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, abo ngabo bo baraza kuba basohoka, n'andi masezerano baraza kubongerera. Ubu ngubu inkuru igezweho rero muri APR ni umugabo w'umunyakameroni urimo kugenda ugarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Muri kugenda mubona amafoto y'uyu mukinnyi y'umusore w'imyaka 27 y'amavuko uri gukomeza kugenda ugarukaho ko agiye kuba yakerekeza mu ikipe ya APR. Bavuga ko n'ibiganiro byarangije kuba byaba, igisigaye ari ugutereka umukono ku masezerano. Batangiye gupropoza n'umunsi azagerera mu Rwanda, ngo dore ko ubu ngubu ikipe ya APR igiye kurangiza shampiyona, yitegura pre-season, yitegura imikino nyafurika kugira ngo abakinnyi bose bazabe bari hamwe. Andi makuru agenda agarukaho ku mbuga nkoranyambaga itandukanye cyangwa se amakuru agenda yivira ariye ku musozi wa Sharongi aravuga ko n'abakinnyi barangije gusinya, usibye uyu nguyu niwe wari usigaye utarasinya, abandi bo barangije gusinya kugira ngo bose bazaze bitegure pre-season n'imikino nyafurika. Ikipe ya APR iri mu ngamba, biraza kuvuga ko n'umutoza nawe yarangije kuba yasinya, ibintu byarangiye, ahubwo bategereje iyi mikino ibiri isigaye kugira ngo umutoza aze kuba yasesekara ndetse n'aba bakinnyi baze kuba basesekara bakomeze bitegura pre-season. Ikipe ya APR FC izatanga akaruko k'ibyumweru nka 2 gusa, ubundi abakinnyi bagita bagaruka kwitegura imikino igiye itandukanye, n'imikino bazagenda bakeneye ya gishuti mu bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika, harimo n'igihugu cya Tanzania. Bivuga ko nabo bazajya gukinayo imikino ya gishuti igiye itandukanye. Ama ekipe agiye atandukanye hano by'umwihariko muri Afurika nayo ari gukomeza kugenda ashaka abakinnyi bagiye batandukanye. Nk'ubu ngubu muri APR harimo kuvuga inkuru yuko umukinnyi bita Nijena Kerema, myugaro mwiza cyane w'umunyarwanda, urimo gushakwa n'ikipe ya Pyramid ndetse na Simba Sport Club hariya mu gihugu cya Tanzania. Ayo ni amakuru rero arimo kugenda ahavugwa, zandani zirimo kugenda zigaruka hariya muri APR. So guys, ikipe rero ya APR mbibutsa ko ubu yafite umwanya wa mbere n'amanota 61. Ese biri shoboka ko imikino ibiri isigaye ishobora kuyitsinda, cyangwa se mu gihe itangazo rya federation ritarasohoka ryo ku mukino wahuje ikipe ya Resport ndetse na Bugesera. Benshi bakomeje kugenda barigarukaho hibazwa ibyemezo biraza gufatirwamo
birashoboka ko ikipe ya Bugesera bashobora kuyitera amaga cyangwa se Rayon bakayitera amaga cyangwa se bagasubiramo umukino ku munota wa 57 aho wari ugeze ariko nta bafana bari muri stade. Ibyo abantu benshi by'umwihariko abakunzi ba Sport bakomeje kuwitega amaso ndetse n'abakunzi ba APR batarizera niba koko umukino wa Rayon Sport ushobora kuba bafata Bugesera bakayitera amaga. Urumva niba tera Bugesera amaga Rayon Sport yarahita isubirana umwanya wa mbere n'amanota 62. So guys, ibyo byose rero haba abakunzi ba APR haba abakunzi ba Rayon Sport bose bategereje ibyemezo biraza kuva muri nama itangiye ku isaha 5 mu minota mikeya itarenze 2 ishize, nibwo iyi nama itangiye barimo kugenda biga kuri iki kibazo cyateje umutekano mukeya hariya mu karere ka Bugesera. Guys, reka mbibutse ko rero muri APR naho ibintu bikomeje kugenda neza, barimo kugenda bitegura ikipe ya Muhazi United n'umukino bazakina ejo bundi ku munsi wa gatatu, aho APR izerekeza hariya mu karere ka Ngoma gukina uyu umukino. Biramutse bigenze neza cyangwa se ibyemezo biraza kuva muri nama bikaba byafatwa neza, ikipe ya APR birirayikiri ko ishobora kwegukana igikombe mu gihe mu mikino isigaranye harimo Muhazi ndetse na Musanze ishobora kuba yakitwara neza igatsinda imikino. Reka mbashimire bamwe tubanye muri amakuru yagezweho muri APR, transfer ziri kugenda zivugwa, ibintu birakomeye cyane. Wowe wakanze kuri buto subscribe ndagushimiye cyane, nawe utarayikanda ikintu cyo gihe nyaboneka kanda kuri buto subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru meza abagezweho hano iwacu Rwanda by'umwihariko mu equipe agiye atandukanye. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira byiza aho muri hose agiye atandukanye, Imana ibarinde. Reka tuzasubira makuru yacu azabagezweho azaba arimo kuvuga mu equipe agiye atandukanye. Mukomeze kugira byiza, ndabakunda cyane, mwari kumwe nitwa Pacifique. Ciao ciao.